Turudi wadu wakuruma rogama itoe kulia wewe hali but aspirations shadwa ni mudo tuwaje na tukarakare tukio gweti nini gweti tukarakare ya ana hakoria ikaruge kiri ko yakwaria kahora na mnata wako yakwaria tore na junior ni kiri tonjo gukeno kone mwirire arogama aretire o wathuri makijiki makaza mudu wale munini muno hau numudu wake makiarimi to nyakera ale kems so amyaka I think he was the only one who was under 50 bayangi nedo mana safi mali tayari to tani ri you tani dukaishigete no you can hire Waimbora to another media house ni heto my friend yuko hiwo ndomirati kana baba gotire undu mugeni ndigetie gwikari no memere ndo ngeke ugetere tuire ne tukwatereri niki kieru kiega kigiuma kumura hari kana njoro etwigete nyumba ya wazee no wega muno riu Jeffrey Kemboi na njira nene muno no ndo tweta thara muno na nyiri tondu ko twario utare haha bare na mbaze twabeye twario tugera kare ha ndatoka ndagwitira mundu we noka botorare wa munyora matina njeta okay Mekirega tumagigo tondu kwina statement imo mure ame eku maketie ndo muno muno ugia terere ati mundu wothe tanathi wa mundu kana thuo ati nega kunia akarikiru kwanda kija mundu ta Jeff Kuri orokite irire mbere kana wa mumbiura kana etakwate wanyambura orokite kirire mbere yani ithu tutirenda ruriri ati inywe ni nyumure ndarurire gukira ndore haure wa mbere na njira nene hinya muno nyindi mugeithie na ngeri nyingi muno cia thayu na nwega muno to ni gutaimaga uria ndiroka na bara ngeri nyingi muno kuma na ikuru na gutie na uru no twathire na Shiro wa Brian Odhiambo ari kana mwana kio na kurathie wega tondu hinde jaji augire ari matina case to answer ri twathie twikira inquest through partners ya twinao NGO ihoretwo Boko Africa tukinyitanagira nao marathi mare ho igotini umuthi digari ile ithathatũ cia BWS aria kurakuirwo ni ara monekire na mwanake ucio riu finally ni ma take free ni marega cira na maigo rumande 1 week. That is a big win. It's a big since January. Ni big win muno tondu at least ni manyitwo ni matuika lines ni mauga sha riu ri bail ya ori watuika igatuo. Of course the argument was about kana nimekuheo bail Monday, so that one went well. Okay. Muye tu leta gushiro nganga, leta igete guthika keforojo na guo twahete disi yo wiki imwe, umuthi tuthi twamuria tuhe matokeo. Maki, turiri, edo ni ule MP ule andu magitharito. Ule matanyarito. That's what we want to see. Ginya andu ari athi. Mora go. The same energy. Kihoto kia munene. Ni gikoro kia mundu ta Shiro wa nganga. That's what we are saying. Na twikari uri ni tukagithikagiria tumeme tuothe eri ni marauga ni andu manyitirwo amobunge no motive ni onirenda kuigwa. What is the motive? To do their mass motive ni turakenda kuigwa whether tukima ku tumana Shira wa Soraida andu aria aitu a kuria Sorai tondu ria gwathire ri andu aria makwiriirwo ni ma compensatewo no compensation ya andu aria maruzire indo ciao Shiro ucio uri oho pole yakagwa andu magana mana watware kwi kuno kurakire ndio na tukima Shiro ucio makiuga no ragicirwo andu Kenya Human Rights Commission magitwo magituteithia na njira nene muno andu twina bena kuna ngero no tuika atete ni mahaki